Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Barcha maqtav, hamd sanalar şuşa galamlar bilan idara etib turuvchi Rabbimiz Alloh taolaga tegishli, bizga halalni haromdan ayirga o'rgatgan, jannat bilan jahannam yo'lin bayon qilgan suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhuna, ahlul baytine borib erishsa edi. Adam bolalari bu dunyoda yashaganda har yerdan o'zlarini turli maqsadlar qo'yalar, ham shu maqsadlarına endi erishirga tirishadilar. Hem biz de dinimizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluna, turmuşuna, hadislerine göz salsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizge her günü iş maksat koyurga kürsete. İş maksatını koyup şuna umtılırga, şunun bilen yaşarıga, hem alaygana da tugel, şu maksatını üterge, güç kuvvet bulsun için, zirek akıl bulsun için, Allah Teala'dan sorarga da koşa. Hatta ayrım duasında bizge öğretip kaldırgan. Musnad İmam Ahmed jintında kile sahih hadiste, İbn Majah hadisler jintında da kile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ertengi namazını okugandan soň selam verir aldından şunday bir dua kılatıran bolgan. Bu duany bizge de öğrenirge, yatlarga ündegen, hem ol ertengi zikirde de aytile, birek de kıyaş çıgar aldından şu duany kılıp Allah Teala'dan yalvarsa, günübüz indi şu maksatını üterge Allah Teala şu maksatını üterge Allah Teala bereketin hem yerdemin birir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Allahumma inni es'eluke ilmen nafi'an ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbelen. Nerse degen ey Rabbim min sinden sorayım dey şu gün devrinde faydalı ilimdi. Yani faydalı ilim birsen idi dey. Hem rizqan tayyiban. Yaxşı halal rizq. Hem kabul bulatırgan amel. Yani Allah tarafından kabul etilgen izgi, hayırlı, iyilikli, yaxşı, hayırlı amel. Üç maksat. Hazır biz her birisine indi to'xtab ketirdi. Şunnap da uylab qarasak, kishiga eng kerakli bir ilim, rizq oşarga ham amel, ish. Şulay bit. Kişinin bütünüsü deysende kimdir indi? Aşağı işingine kaygırta, kim indi? İş işingine kaygırak, bar indi kaygır. Kişi indi. İlim dipkine yaşay, şulay bit. Müslüman kişisinde şu iş maksat bularga tiyiş, ham ol iş maksatını ütegende, şu iş maksatını üterişin ol güç kudretini kimden sıra tiyiş? Allah Teala'dan. Çünkü Allah'ına bizge tevfik birişi. Allah Teala'na şuna yollarını açuşu. En birinci ilmen nafi'an, faydalı ilimdi. Demek bundan anlaşıla ilim iki türlü bula. Faydalı hem ziyanlı. Şunlap da şulay bit. İzgilikке, yaxşılıkka öğrete turgan ilim faydalı. Günahka, kişilerini talarga, aldalarga, jabir zulüm kılırga öğrete turganı mınsı indi ziyanlı, zararlı, günahlı ilim. Şulay bit. Öğreteler türlü kinalar aşa, şulay bit nedir afirislar, şulay urlasan, şulay etip tutulmu işigine, aybetkine kişinin akşasını özüne özleştirip buladı. Kimdendir kirisinçe yaxşılıkka öğrete. Mine şundayına amel kılsan bir küp savap bula, küp kişinin problemasın, şişesin, fayda kitiresin. Demek ilim iki türlü bula iken. Faydalı, ziyanlı. Savaplı, ham günahlı. Mınsın anladı. Hem şunlap da kişiye turmuş iter için. Şulay bit. Turmuşun tağında jaylaştırır için. Nerse kere ilim. Ne bu mümkünde de ne şu kameralar, şulay bit. Şu ut yaktılığı bulsun, şu telefonlar bulsun, planşet bulsun, kompüter bulsun. Hazır mine maşinalar bulsun, jılı iler, ige kelgen sular. Bütünesi nerse aşa? İlim. Okup, türlü tecrübeler aşa, şulay bit. Öğrenip, aşışlar aşa kelgen nerse, şu bütün nersenin jimişi bu mümkünde biz görebiz, biz düşürebiz, biz kullanabız.
Шулай бит сәгатьләр, телефоннар, бөтен нәрсәнең җимеше? Гыйлем җимеше. Кеше укыганда гына, һәр көнне аң белемгә тартылганда гына алга китеш булачак. Тормышыбыз тагын да матураяшак, җиңеләячәк, нурланачак. Нәрсә сәбәпле? Гыйлем. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә гыйлем алучыларны файдалы кешеләргә файда китерә торган гыйлемнәрне генә өйрәнүчеләрне сөя. Чөнки дини яктан да, дөньяви яктан да. Ни өчен? Чөнки dini гыйлем юк икән, без нәрсә халал, нәрсә харам икәнен белмибез. Нинди ризык халал була, ниндисе харам була, белмибез. Нинди гамәлебез кабул булачак, кайсы гамәлебез кире кагылачак, белмәячәкбез. Менә шуңа да Аллаһ Тәгалә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям монда иң беренче гыйлемне куя. Аннары гына халал яхшы ризык, аннары гына кабул була торган гамәл ди. Чөнки кайсы гамәл кабул була, кайсы гамәл җәннәткә илтә. Кайсы гамәлдән Аллаһ Тәгалә риза канәгать була. Нинди ризык халал, яхшы була. Нәрсә аша беләбез? Файдалы гыйлем аша. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, иң беренче Muhammed suresi 19. ayetinde fe'lem di, bildi. Allah Teala bilirge koşa. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Ve estağfir li zembi. İn birinci bildi, irendi, düşündü, anladı. Allah'tan başka ibadet layık birinin zatta yoktu. Hem günahlarından istiğfar gafı soradı. Görəbizmi? İn birinci ilim. Çünkü ilim bulmayışa cemaat. Biz dürüst itip namaz da okuyalmayız. Dürüst itip urazada tutalmayız. Dürüst itip hacda kılalmayız. Dürüst itip Kur'an'da okuyalmayız. Dürüst itip Kur'an'ın hadislerini de anlayalmayız. Dürüst itip kesipte ite almayız. Çünkü kesip küp türlü. Şuluk şoför hüneri de kayber vakitte halal bulurga mümkün, kayber şırakta haram bulurga mümkün. Şulayıq, ahrannik, sakşı. Ol kesip qayсыдыр урында halal bulurga mümkün, qayсыдыр урында haram bulurga mümkün. Pişikçi, povar, qayсыдыр жерде, qayсыдыр organizatsiya ol halal bulurga mümkün, qayсыдыр organizatsiya ol haram bulurga mümkün. Qayan bilәбез bütünüsün? Faydalı гыйлем аша. Ham гыйлем алучы, гыйлемгә омтылучы, укучы, ятлаучы, шушы вагазлар, дәресләр тыңлаучы her vakitte de Allah karşında üstün bulacak. Çünkü ol bile nişik dürüst itip namaz okurga kerek. Çünkü ol bile nişik dürüst itip halal rızık alıp kaytırga ekendigin. Eğer de gıylımga омтылмайкан, укымый, үйрен, сыгылмайкан, каян bilsin. Turmuş boyu, gümür boyu günahlı, cehennemge alıp bara tırgan gamelini işlep yaşarga mümkün, min dürüst yaşayım dip. Үз ақылына таянып. Хақиқатта ул бик қорқыныч бузык турмуш юлынан барга мөмкин. Каян беләбез? Шушы юлыбыз дөресме? Яки ялгыш юлдан барабызмы? Гыйлем алып, Аллаһ Тәгаләнең китабын укып, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямның хадисләрен укып, һәм шушы Пәйгамбер Куръанның хадисләрне аңлаткан галимнәрнең хезмәтен өйрәнеп. Zümer suresinde 9. ayette de Allah subhanahu wa ta'ala ayette нәрсә ди? Ya hal qul di aytti alarga di hal yastawillezine ya'lemuna vellezine la ya'lemun. Bilüşler bilen bilmewşiler bir derecede bulurmu di? Yok. Her vakitte da bilüşlerek üstünrek bulacak. Allah karşında bu kişiler her vakitte de üstünlükte bulacak. Faydalı ilim alışılar. En birinci ingen ayette Alaq suresi İkra deb başlana oku. Нәрсә? Уку, ilim aluguna kişini üstüre. Яңа зур дәрәҗәгә күтәрә. Чөнки кыры намаз укып кына, кыры ураза тотып кына алга китеп булмый.
Dinimizni аңлар білер үшін нәрсе ғилім алырға керек. Шулай кәсібімізде де, бұл дүнияда да, бірер сен анда репортер екен, шулай бетін, сен анда табиб екен, сен оқытушы екен. Сен күн сайын өз үстіңде ішләп, шушы хөнәреңне тағында шымартып, тағында көбірек үйреніп біліп тұрмайсың екен. Сен артта қалашақсың. Сен түшіп қаласың. Сен клиентларын да кемейешек, сен келушілер де бітешек, сенің заказларын да болмайшақ. Çünkü білеміз, әр уақытта ғилім алға үстірей. Үске алып міне. Һәм икенче мақсат нәрсәде? Ризқан таййибан. Яқшы, хәләл ризық. Çünkü күн сайын ашарға керек. Иртә белән дә, битка да, кичкә дә. Ашамыйча тормыш алып барып булмый. Ашамасаң киш булмый. Ашамасаң сөйләп тә булмый, ашамасаң инде қар кірәп тә булмый, җәйкен пешән чабып тә булмый, шулай бит инде. Китап та укып булмый, бер нәрсә эшләп булмый. Чөнки ашамыйсың киш булмый. Һәм шушы ашаганда да ике юл бар. Хәләл ризык белән тукланып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алып җәннәтле булу, харам белән тукланып та җәһәннәмдә булу. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә? Харам белән тукланган тән, әгъза, җисем, тән улды җәһәннәмдә булачак ди. Шуңа күрә хәерле, яхшы, хәләл ризык ашау бик мөһим җәмәгать. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә: "Я әйюһәлләзина аману" ди, иман китерүчеләр ди. Бакара сүрәсенең 172-нче аятында: "Кулу мин таййибати ма разакнакум", без сезгә биргән ризыкларның яхшысын гына, хәләлен генә ашагыз ди. Яхшы, сыйфатлы, хәләл. Аллаһ Тәгаләнең бу әмере. Ва юхиллу лахуму таййибати, яхшылар гына сезгә ди, хәләл генә рөхсәт ителде ди ашарга ди. Яхшы, хәләл ризык гына. Ва юхарриму алейхимул хабаис, һәм бузык, начар, харам ризыклар сезгә тыелды ди. Ягъни үләксәләр, шулай бит, дуңгыз ите, бисмилла әйтеп, бисмилла Аллаһу акбар дип әйтеп, шалынмаган хайван итләре, һәм рөхсәт ителгән генә хайваннар ярый ашарга, шулай бит. Сыер, үгез, кәҗә, сарык, ат, куян, тавык, шулай бит, күркә, үрдәк, каз, дуңгыз ярамый, мәсәлән. Нары йырткыч хайваннар ярамый. Мәсәлән, төлке, бүре, аю. Аллаһ Тәгалә нәрсә рөхсәт итте? Шулай ук эчемлекләргә килгәндә дә компот, сок, су, шулай бит, нәрсә рөхсәт. Әгәр дә инде градуслы пиво, аракы, вино, шампан бөтенсе харам. Әле менә бу харам ашауның шундый куркынычы бар. Дугабызга җавап килмәячәк. Киртә булачак дугабызга. Харам колбаса ашый, хәләлме, хараммаңа бәребер өстәлгән нәрсә куйдылар, ашый, исрапта тормый, белешми дә, кибеткә керә дә, тәмне ди икән, любой ит продукциясын ала, составында карамый, шулай бит, хараммы, хәләлме аңа бәребер. Һәм хәзрәт менә күпме сорыйм инде, юк инде җавап ди, Аллаһ Тәгалә ялварам инде ди, һаман ди җавап килми ди. Җавап ничек килсен? Әгәр дә син харам ризык белән тукландың. Харам ризык ашаның, все, киртә. Аллаһ белән зур киртә, железобетонный. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, бер кеше турында. Чәче тузгыган, шулай бит инде мусафир, кулын күтәреп ялвара ди. Әмма киенгән киеме ди харамнан ди, ашаган ризык харамнан ди, кәсебе харамнан ди. Аллаһ та җавап бирерме ди? Юк. Әгәр дә дугабызга җавап килми икән, карык, ризыгыбыз нинди безнең. Бигрәк тә менә ни аяныш,
Біз татарлар, біз мұсылманнар деп көкірек қағабыз. Әмма үстәлгәнінде ризық қойыла, нәрсе ашыбыз бізге бәрібір. Халал мул харам бізге бәрібір. Біздің татар мұсылманға санап дуңғыз ите ашаушылар да бар, өлексе ите ашаушылар да бар. Қаян алынған, кім шалған, бәрібір. Атеист шалған ма, шылай бет тәңіріші шалған ма, вообще анда мәжуси шалған ма, аңа бәрібір. Итме, итти, ризықмы, ашы. Бисмилла айтсаң, халалға иләне олды. Һәм шуннан соң инде зорлана, тормыш нашарайды, дұғаларыма жауап келмейді. Һәм үшіншісі де нәрсе Пeygamber sallallahu sırağa kuşa ve amelen mutakabbelen. Kabul bulgan amel. Biz bu dünyaya işler için, amel kılar için geldik. Amma amelinin de var, cennetke alıp baratırgan. Hem şolay işinin de var, cehennemge alıp baratırgan. Bu dünyada da bəxitsiz itetirgan, şolayıq səğədətli itetirgan ameller var. Allah subhanahu wa ta'ala da Mulk suresinde aytabi: "Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela." Biz de ölümni de tiriklikni de mine sizni sınap qarar için var ettik de. Qaysıgız yaxşırak amelli buluğun bilir için. Qaysıgız yaxşırak amelli buluğun bilir için. Qaysıgız yaxşı amel qıla? Yaxşı amelge нәрсе kire? Yaxşı amel. İhlastan Allah rizalığı için kılıngan amel hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolu boyunca işlengen amel yaxşı amel bula. Mesela uylarga kirek mi bu din meselelerine kolay? Yok, dünyavi mesele. Sen tabip bulup işe kirdin iken, senin şuşu amelin yaxşı Allah Teala kabul etsin için nişe kirin. En birinci, Rabbim senin rizalığın için şuşu kişilerge yardım etem. Senden ecir savap ümit etip. Şuna istəbəli hizmet hakkı törleyler. Şulay mı? Nişe gitip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluna doğru getiremiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse deydi? Nindi işe alınsan da jirine jitkirip işle deydi. Allah Teala jirine jitkirip işlegen işini yarata deydi. Birer iş işleysin iken bu kişiden bir ümit etme, Allah Teala'dan ecirni ümit etti. Şulay etip işleybiz iken bizden bu yaxşı amel bular. Eğer de indi birer bulek birselergine yaxşı etip işleysin. Şulay bulek birmeseler, ezrek üstel astından türtmeseler, sen de yaxşı etip işlemeysin. Mine manda indi sen bu bir yaxşı kabul etetiren amel tuğu. Sen alındın iken, sen en birinci Allah Rabbim kanaat bulsun deyip, onun ecir savabını kütüp işlerge etiyir. Çünkü sana bərber ahir şekilde hizmet hakkı tüleyler. Sana kanaat iken, işleysin. Kanaat tuğul iken, qaya kübrek tüleyler. Şunda ki, ama bu bit emanet. Sen Allah'ta kuygan iken, sen şuşa emanetini öterge etiyişlisin. Hem şulay nindi dini evirgede qayttık iken, mesela şulay ben namaz okuybiz iken, mında indi bigirek de bik muhim dini ülkede, mesela namaz okuybiz iken, bizning bu namazımız ihlastan Allah rizalığı için bulurga tiyir. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolu boyunca. Eğer de uzimşe min namaz okuy başlayım iken, şulay ben kıybula bizning tıkinde, eğer de yarı dört yağında kıybula, bütün yakta Allah Teala'nınki deyip, tilegen yakta qarab okuyum iken, ihlas bulsam da kabul bulmayı. Ne için? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olay okumadı, olay tık Mekke'ye, Ka'batullah'a qarab okuyunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, namaz okuyanda gavretlerinizni qaplağız. Yarar, en mühimi min ihlastan okuyum bitip,
Анда ішкі киемнен трусиктан гына, шортиктан гына укыйбыз икән, шулай бит үстебездә бер нәрсә дә юк, бер шортик кабул буламы? Юк. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу юлы нәрсә? Авратны капларга диде. Шуңа күрә менә бу хадисне Фудайл ибн Ияд шушы мәгънәне әйткәндә, нәрсә диде Мүлк сүрәсенең яхшы гамәл дигәндә ихлас булуы һәм гамәлнең ихлас булуы һәм дөрес булуы кирәк ди. Һәм аннан соңра я Әбу Али ди, нәрсә ул ихласлык, нәрсә ул дөрес? Ул әйтте, әгәр дә гамәл ди ихластан Аллаһ ризалыгы өчен кылына икән, шулай бит, ул кабул була. Әгәр дә инде ихлас, әмма ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлына туры килми икән, ул ди кабул булмый ди. Әгәр дә инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлы буенча, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә башкарыла эш, әмма ихласлык юк, кешеләрдән хуплау көтеп, кешеләрнең мактавын өмет итеп эшли икән, бу вакытта шулай бу гамәл инде кабул кылынмый. Кабул булсын өчен шушы гамәлләребез, эшләрбез Аллаһ тарафыннан әҗир. Әҗир савап булсын әле бу гамәл дип эшлибез икән, изгелекне, игелекле, хәерле гамәлне. Ул безнең Аллаһ ризалыгы өчен дә булырга тиеш, һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлы булганча. Бу бигрәк тә инде кагыла безнең дини, гыйбадат, изгелек мәсьәләләренә. Һәм галимнәр моны кертте, шарт итеп куйды. Изгелегебез, игелекле, хәерле, яхшы гамәлебезне кабул итүен телисез икән ди. Галимнәр нәрсә ди? Шушы ике шартның үтәлүе кирәк ди. Ихласлык һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үтәү рәвеше буенча, юлы буенча. Һәм карагыз, нинди тирән мәгънәле дуга. Һәр көнне иртә белән кылабыз. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, шушы үч максатны үтәргә көч, энергия, кудрәт, сәләт, мөмкинчелеген тудырсаң инде, бирсәң инде дип. Файдалы гыйлем, хәләл ризык һәм кабул була торган изге, хәерле гамәлләр, мутакаббалан. Димәк, моннан аңлашыла, кабул булмый торган да гамәлләр бар икән. Ә без сорыйбыз, кабул була торган гамәлләр. Шуңа уйлап кара, күпме намаз укыдың, садака бирдең, розат, әгәр дә алар кабул булмаса, нинди хәсрәттә, югалтыда булачакбыз бит. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә һәр көнне шушы дугаларны кылып, шушы дуганы укып, шушы дугабызга сораган сүзләргә муафик булып, һәр көнне безне файдалы гыйлем алып, бер көнебездә гыйлемсез үтмәсен ди җәмәгать. Бер генә бит булса да Коръан укыйк. Бер генә бит булса да хадис укыйк. Бер генә бит булса да берәр файдалы яңа мәгълүмат алыйк. 10-15 минут кына булса да берәр вәгазь, берәр дәрес тыңлыйк. Әмма көнебез үтмәсен берәр яңа гыйлем алмыйча. Һәм инде кибеттән алганда да хәләл ризык кына алып кайтыйк. Хәмәл кылганда да нинди генә изгелек кылсак та ике сорау бирик. Кем өчен эшлим? Аллаһ ризалыгы өченме? Шушы изгелегемне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә башкараммы? Уңай җавап алсак, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлем бирсен, һәр вакытта да хәләл ризыгын насыйп итсен, һәм кабул була торган инде хәерле, игелекле гамәлләрен кылырга насыйп итсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.